Oh, dahil titi pagbayad ko. Itong patungpak ka. Maureen, saan nakapilitan? Ibatan timak. Saan mo tiritiran? Awan tibain mo. Saan ka kumakayat at tutupan, Maureen? Nakaadalak, kan addadayaw asal salak nibak. Kan saan anasaya at nga addadakas apakadamdamaga. Kat, anya ti kayat mo sa waniti tita, ha? Kunamlan, asino ka? Asino ak? Dandanin maamuam no asino ak talaga, Maureen. Padaanam day tapanawan. Aniya. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Aniya, di nakbugtakan. Anya nga minti kadak nito ay wisit. Kunakmat ngamin kan ka, Maureen. Saan ka kuman anak ipagkita ka ni Laura anang iyawat iti kwarta? Oray, tana itong pakitirupa na ti kwarta. Inparupa kabakbak ng tayo pailaan. Ngam, tiniritir na kit din kitakyag ko. Magsakit pailaan. Maureen, Kat, anya ti ba ko nam? Isakit mo? ipakita mi ti doktor kitakyag mo. Anya? Kastalaan ti bagam kanya, Rosano, ha? Sana kasta ti kayat ko manghagan ka. No namnamam anagrabyado ka. Agdarom ka. Sige, Abogado ni Dadim. ibagak na ita ni Daddy. Talagaan na patagpalakan ka na di Alora. Saan ka kumangag panunot iti sabali? Kalpasan ti panagkita mi ka ni Maureen, tatang. Ingkadang ko tinagawid langan. Makamulangan ni Norman iti opisina. No di kan tumutlangan nakatipil. Saan mo kuman na tinutupan? Ipalubos ko latan nga iroromanak, tatang. No jak tinangal ti ima na. Tinungpatungpakan pinungot-pungot na klakit di. Sa pailaang kasjay timbaga. Di mo ka din kabailan ti agpakumbaba anak. Tatang, Anya ti gabuna nga imbagam ti kasjay kinkwana. saan tayo napagsaritaan day, tatang? Agin na naaklangan iti kwartok. Sige, panawan kayo pa. Tsakon nakapagtapal. Tsak mabalin nga iba ka ni tatang daytoy. Kita tulaan no anya ti aramidan ni Maureen. Ato at talaga ti Jack nagpas ka po iti makalawas sa kadak iti ospital. Masapula makamay kapag kadag iti gradok. Saan ka kumangagbuyat? Agi na nakakumapay. Talaga na po yata nakidirabi eh. Arabi nga mina na si mang patdadadi kan mami. Nung nga ta, itulnog ka inton malam. Brian, Yakpay nga nakasarita ni mami. Manipod idi imbaga na alaksidak ni mami. sa bagay, nasisayat nga agpay so na makasaritam ni mami. Amang ano masakitan ka lang, na mabainan ka. Basta, kasaritak ni mami. Unamlano asino akabat nanganan. Dahil tati kapungtot ko launay kan kwa na, mami. Tsak kanupay am-am mo? Kat, anya ti kayat nasawa ni ti dayta. Nakitibalay da kasaritak. Mama, bye-bye anyo lakuman. Talaga nga isaksakit mo dahil dyan babae niya, Rosano. Nagsinubyan kayon? Maureen, Kaya't mo tanayunak ti karamot ni Tarupam. Nagsinubyan kayon, ha? Adda katawaan na tayo ni Laura no da tayo tagsisinungpat. Kaduan kayo bang raot iti dayja Alora, mami? Sige. Oh, agsao ka, Rosano. Siya kon ti makaamoy ti dayjay a babae. denggendak ko ma. Saan narumbang da ito'y? Laglagi pa nyo amaday dayaw tayo. Apayakas ta tila ngayo, tatang. Asino ka di tinaglugan iti kotsa a nagsardang iti sango ti balay? Laura, ni Mrs. Salva, makapungtot law na itilangan na. Nagipulong lakit din ni Maureen. Kasunod na ito yan, anak ko. Riribok lakit din, ti mapasama. Sangwag, tatang. Ngam, Dito'y kayo lang.
Siyak ti makaam mo. Awanan ka, itibain a babae. Kunam lano asino ka kalaingan? Apay, asino ka iti kunam? Mrs. Salva, da kayo mismo ti imay dito'y solar ko. Sana na siyak day di Lora ngay roroman yulatan. No dagiti negosyong ti pagpangas mo. Amok ti pagpatinggaan ti kabailam. Ti panagkunayo. Aniya ti kunam? No pampanunutan, awan ga po na akaguradak. At damat karbangak akas kada kayo. Asino tinangparnoy itiriribok? Saan ka di asika, ha? Saan yung amo ti bagbagayo, Mrs. Salva? Ni Maurin ti masidag mismo ka ni Norman. Talaga saan kan ama ati upay? Napangatukan. Da kayo tinangisuro kanyak. Agul uli makakon, ngamsin ni ngadak. Kaya't yu nariribok ti biyag ko. No, Loro! Nakababain tayo paikit din kadagiti kaaruba, Mrs. Salva. Aging ga akabailak pa'y ti agpakumbaba. Pumanaw kayon. Oray siya kahit ko ti agbartag. Pinabainan nagdaya ang Lora. Ang burburat pa lang kitaraktan. Saan ang mabalina jak mapalas tinaramit tayo siya. Nagsakit pa lang kitakyag ko at iniritir na. Anya ti kunan ni Rosano. Saan yun may palagipit ha? Makapungtutak lang. Kas na kunakon. Nung mapanagnagak ti atap ko. Patayak ida. Saan mo ito nasaya at tapang panunutan? Di ba'y katagbalin ka kriminal kan mabalod? Oray anyat pagbambanagak. Oray pa kabaludak dad. Nabayagan nga awan sir-sir bitibiyag ko. Jak pulos na karik na itiragsak iti panagdanami ni Rosano. Iso na saysayat langan no jak sinulisog idi. Tapno sana napilitan na nakikasar kanyak. Dahil tatirigat na tabasol mo matlang. Di Lora pa ilang kaya ayatan naging gaita dadi. Iso patayak kita. Uray pagpagkabatayak tumatan. Nakabot-butang dagita nga ibagbagam mo rin. Maputang kayo kidin. Kasla saan kayong abogado? Saan nga tanya agsubli ni Mama iti opisina? Tiyakon mayulot yung trabaho. Magawin ak salangan. Paring masangpatak ni Mama iti balay. Ngam, ada pa'y napatag nga si Kaswag. Tsak pa'y naisagana, ti panakaangay ti board meeting ito maminsan nga aldaw. Oh, agtib-tib bayok manana. Anyan to nga tati mapasamak. Nerdi, di ba nagsublin? Awagak, tagpatulong akan ko na. Kalpasan na, agawid ak ton. Anya nga ta magpasyal ta pa'y langit iti baybay. Sakbay ni itulnog ka iti balayo. Nabayagan adita na panidjay. Adda na pinta sa pagmeriendaan ta ijay. Inton maminsan langan, nagpasyal ta iti-igit ti baybay. Makawawid akon. Apay, adda ka di problema? Tsak maawatan ti riknak. Agtib-tib bayo ak. Ang mga namasapol nga ipan kay ti ospital. Saan? Di nagpakadanagan. Ano nga tatakita sa one day laman riknak. Ngala, itulnog ka lang nga rodan. Ang mga namasapol munti agin na. Di kanto pa'y lagaw awit ha. Ijay ton balay ti pagmeriendahan ta. Barang mo uray mo ti isasangpat ni Mami. Nakasangpatan ni Daddy. Ngam, apang yung bati na ti kotse na iti ruwar. Rumor nga tapay lang. Nasapan sakit di asin mangpot ni dadim. Basta huwag nga ron. Damami kan lola dewan pa eh. Orain ka lang ti pinaysagana kadagiti katulong ang meriendata ha. Nadyak ton mauray ni mami. Nagawid ak ton. Ang mga noad dan to aramidang. Ni Daddy. Daddy!
Bernadette, handa kay gaya man. Nasdawat na nakitak ti kutsayo di tarwar. Obit lang. Nan ano ti rupa yo? Kita kadilangan at mo. Ayun, awan at yaman na rito anak. Saan ka nagsangit, Bernadette? Abangan na natin mapasamakan ka. Kaguramot lang una yan ni Lola ni Brian, Daddy. Kurang langan ngayon duro na papanawan. Apay. Tsaka mo ano ka sa lungay lawlawag ko kang kati amin, anak. Namapalin, saan ko man narumbay nga maamom na ito San kaya pinitan ang mga ibagatat? Mariribukan na. Adadamagan ka. Oh, di mo ka di kabaalan alipatan ni Brian? Daddy. Ay ayatak ni Brian. Anya ka di talaga ti mo paspasama gandan. Ala, ang kanyang siyang sangit. Tiyak kaya't natadakas sa mapasamak ng kai, ha? No, talaga anapod no kayo ka ni Brian at itong kalmaysa. Ilaban niyo, kayan ayat siyo. Ang yaman naklaunay tamaawatan da kami. Daddy. Brian, anya ka riti mapaspasamakin ka. Agparbeng ka kuma. Pasensya kaila ko man, lolo. Ngamdak na walang tipungtot ko. Nabain na anak launay. Naragsak ti panagsarsarita mi kini Bernadette. Ngumitay dimteng ni Bakat Leonarda. Makapungtot anang papanaw kanyak. Daytay kanayo na patigmaan mi kinimamimkin ka. Uray kaguram ti may sa tao. Pagtali na idem ti respetum ken kwa na. Kasano akabain ko pay? E dinto nga. Panawan Laura, na kami pailaan ka ni Brian. Siya kung ti makamuha makisarita kan kwa na. Ang rumbeng ka di amamuan na ti amin. Tata, Anak, tingitingem kuma anaimbag. Ad-ad na lang nga rod amati kawak mami. Gapo kadagiti imbaga ni lolo. nasaysayat ang maamuam da ito Tapno maawatam ana imbag ti amin, Brian. Nakautang itidakkel agatad ni Maureen ka ni Norman. Anya, maipanggap ka di iti panagsugal na. Di mat nakabakbak nang da. Dahit ati Jakon kabala na sungbatan. Imay itay bigat ni Mrs. Salva. Kat kastauna ya panagsasauna kanyak. Kat iramraman nak. Apay ang masapol nga agikaro ti ayan-ayat mi kini Bernadette. Brian, jak kumakayat ang mahiram-raman ka. Ubing ka pa'y. Anya ti kayat yu asawan. Lipato ko ni Bernadette. Sana mabalin. Jak uman lugot. Brian, papanapayaan! Saan ka narumwa? Pangaasim anak ko! Nagasat tasan asyak ti nakadanong kini Brian, mami. Dakdakas ko mati linakam na kanya. Iso ko mati pinagikarok iti namayan ni Laura kanyak. Mami, inalano na kayo ni Tita Laura? Bernadette, saan ka makibiyang? Tanangam ko mati makisarita iti anak mo, Maureen. Makamukay man langan. Mami, mami papanan niyo. Mami, pakawanan da ko, ma. Mami, sana na nang italtalak ni Mami, Lola. Talaga, saan nakapatpatkan? Napudot lang ti panagululo na, Bernadette. Pasensyakan kan kuwa na. Lola, talaga ka di mapukaw ko ni Brian. Di mo't nagsarita kayon kini Daddy, may panggap iti day tabana. Gusto diyak kabalan, Lola. Diyak kabalan. Agyaman ak tanasaya at panakisarita yo ka ni Bernadette, mama. No saan ko lang nga pampanunutan ti kasasaan na. Ang mga no agsublimanen iti ospital. Itid ko kan katigundaway ang mga lukoy kini Bernadette. Tapno lipaten nan ni Brian. No siyak lati matungpal. Saan tayo kuman nga iramraman inda ka ni Brian? Kaya't mo kadi nga agsubang kayo manan nga gasawa. Parang kunayo.
Numapagin na dayo tayo da Brian kan Bernadette. Di tan di pagpatinggaan ti amin. Sumbatak lang na ti awag, mama. Hello? What, sir? What, sir? Nakasaganan ti amin. Aniya. Sige, sir. Bye. Dahito yan ti pagbutbut nga ka mapasamak. Apay, anya day Rosano. May papaniti board meeting inton kanikadwa, mama. Inton bigat, sumangpuitan na ti board of directors kenda dumapay nga investor. Uray ni Mr. Fortesa. Anya? Isu ti akin kuko iti Fortesa Holdings nga kinsakop iti Salva Group of Companies. At dadakala pa nagbaliw ang mapasamak. Hindi pa lang imbaga ni Atty. Montero dayta. Anya day ta pa nagbaliw. Di mo ibaga nga damanin dagiti masukata na kamang ti board. Ladingitak, mama. Diyak pala may detalye kada kayo ti amin. Adda ka di ilimlimod mo kanyak, Rosano. Maaman yung tulatan inton malpas ti board meeting. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakaturog kaya man ti anak ko. Naliwayan na ngayon laktiri daw. Nakawarapay lang dagiti libro ka notebooks. Iti rabaw ti lamiseta. Nakaukrad ti notebook. Nga danay parabaw a ballpen. Saan nakadipa analpas ti sursuratan na? Makaturturo nga taula yan. Tani, saan pa yan na nasimpa ti panagindana? Rabin, magininom ka pa lang. Planom ka di manandi sana nga gawin. Di ka madlagbalbalibon, Maureen. Makadlaw ka talaga, Dan. Kaslasan kay matan nga bugado. Baribar pa lang di pa nagsungsungbat mo kaniya. Narisutan ni Rosano ti problemam. Ngim di kalatag nakam. Awan ti makaypawil ti kat kong aramidan. Makaamuna niya ti pagtungtong palan ti biyag mi. Anya talaga ti kahit mo mapasamak. Kayat ko, siyak ti mangriribok ti biyag mi. Ngam na makibiyag ni Laura, patayak. Kalusan na, agpakamatayak. Anya. Rabinsan, hindi makaturog ka, Laura. Nabayag nga da kinasarsarita iti silpon mo. Nagsinublat da Mr. Fortesa kan Atty. Montero a kinasaritak idi rabi itatang. Sino nagijaya at tao? Ni Mr. Fortesa ti akin kuko iti Fortesa Holdings. Akin sakop iti Salva Group of Companies. Ni Atty. Montero, ti corporate lawyer ti korporasyon. Babak nang nagiti tao ang makapulpulapol mo. Kita mo kadilangan niya. Asino talang ide? Makumikumak iti da ito'y ngal daw, tatang. No, may nagiti kontrabida iti biyag ko. Ibagayo nga awan panawin ko kadakwada. Oh, nagsakit yung ulo ka ng bigatan. Maulawak pa yan. Napuyatan akman ngaminan. Diyak pa'y kayo dinapuutang ti sasangpet mo. Agsubliak mo't lang nga maturog. Mamigataklaan. Awan gayam. Masapol ko ti kwarta, Rosano. Ibagak to kanyardi, akargaan na ti bank account mo. Masapol ko ti cash. Tapno sa anak ko na mapan iti bangko. Awaning iga makakas. Masapa karumwara. Dumteng itaabigat dagiti investors kan direktor ti korporasyon. Rosano, Maureen! Ti ambok numat maturog lang ni Bernadette. Awan gayang puot na. Anya? Isra, awan sa matin ti puot ni Bernadette. Nataisan ti apukok.
Anya mananda ito yan napasamak iti anak ko. Kunak no na imbaganan. Simrek pa yan iti pakadalan. Dahil ta kami tidakas na kan karosano. Pinanoy-nuyam ni Bernadette. Uray saan na kumapay akabalan kat pinalubo sa masimro kiti pagadalan. Maureen, at tayo dito ospital. Gapo ti dadya Brian. Kudak nga mingak sinada. Ngam ipatay matlaw na yun ni Bernadette saan na pa nakakita iti dadya lalaki. Simrek ka kiti kwarto na iti rabi. Kunak no maturog lang. Apay nga mina saan mo akinita. Kat, anya ti ko na ti doktor. Sana may lawlawag ti doktor. No anya talaga tinapasamak ka ni Bernadette. Kaya't nasawan natayan ni Bernadette. Awan po na ngam agpitpitik ti puso na. Oh, Obserbaran ka no anay bagdag iti doktor. Oh, nairan napay mat nga rod nga ado ti pakakumikumak iti dahito nga aldaw. dahil ta, negosyo na ang tinapatad kan karosano. Katsika, anya tinapatagkan ka? Saan kayo ngagsinong bat dito ospital? Siya kunti makaamok ni Bernadette. Mapankalatan iti papana. Tan sakit din nervyos ko. Limabas lagayam dagijay akutsay. Nakulakit din numay sa kadamaurin no ni Salva o ni Atornikit din. Ay na. Ay. Anda naawatak iti nagsasaritaan da lura kan dagiti mawag kinkwana. Ang kaslaliniklikan ni lura pagsaritaan miday tiyaya banag. Hintara yuman gaya man iti ospital ni Bernadette. Hanya na ito yun na mapaspasamak kan ko na. Sa kaslawan bibiyang mo itadak mo. May sa kayo pa'y dad. Pimanawak ki di ospital, tamabuhi si takin ni Rosano. Anya ka no ti araramidak. Napunuan ng ti asawam. Isungag nakam ka kuman. Imayak dito eh. Ngam saan kayo mat kaya makatulong kanyak. Yak pa'y kaya ta makita ni Miles. Agsubli ka di ospital. Agoyog kan. Kahit ko amamuan niya ti kasasaad ti apokok. Handa kayo latan ti mapan. Dito yak pa'y lang. Katnukunam ngawan matan ni Rosano ijay taado ti pakakumikuman na. Aginom tu mamutlangan taramidom ditoy. San ka kadya madanagan ti kasasaad ti anak mo? Saan niya sa ludsudon day ta kanyak, dad? Sige, mapan kayon. Sumaruno aktulatan. Diyak pa'y nakita ni Bernadette. Apay nga ta. Agtibtibayo akmatan. Anya ti kayat asawan dahi tayo marikliknak. Ni Sir Rosano laang ti mabalin ko akasarita. Amangan no pagsasawanak ni Tita Maureen. Uno, ni Lula Leonarda ti awagak. No jakit di makapagtagpal. Ipagpagapok lang amin ki ni Bernadette. Dahi ta. Agringan ti cellphone ni Sir Rosano. Brian, abay. Sapay ko mata sa anak ama kasi nga kada kayo, Sir Rosano. Diyak pa'y ngamin nakita ni Bernadette. Brian, Apay, sir. anday ti ospital ti anak ko. Anya dinapasamakin ko na. Kunak no maturog lang iti simre kag iti kwarto na iti napalabas rabi. Ngam itay bigatan. Naduktalan ni mamanga awan puot na. Anya. Agyaman na klaunay. Anya ti aramida kita. Anday pagpakasik ka, Brian. Saan ka kumamapan iti ospital? Pagkaamuan kang tulatan, no? Anya ti kasasaad ni Bernadette. Sige, sir. Agyaman na. Anya na ito yan na mapaspasamak ni Bernadette. Awan pa lang po na. Saan ka makapanaw dito ospital abalayan? Kaputa matanaga nakiti ka sa saad ti apo ko ta. Kasanon ka ba yung awan po na wino din ay nakariing? Saan amay baga dagiti doktor? Obserbaran daan na imbag ti kasasaad na. Ket, ni Maureen. Pinanawa ki balay. Maditirik na na iti panagsinsinong batdakin ni Rosano. Sumarunong to kanulangan.
Apay adinanon nak dito'y pabrika kan. Apay akas na tilangam. Isumat lagayam adi simrak ni Bernadette iti pagadalan. Intaray daman ni ospital, mami. Ta apay. Ti amo kano ni Sir Rosano. Amat maturog lang ni Bernadette. Ngum itay bigat. Naduktalan da nga awan puot ni Bernadette. Nagpatnag nga awan puot na. Naimbag ta. Umang angas. Ngum awan puot na, mami. Diyak kahit ama pukaw ko ni Bernadette. Nadagsan launay kanyak. Tikinid daw ni Sir Rosano. Ajak kitkitaan ito ospital ni Bernadette. Awawagan nak ni Laura. Anya nga natibagana. Naging kita, tiyak pala maawatan ni Mr. Fortesa. No anya talaga kipanggap na. Hello? Amo ka ti pakakumi ko mamiti da ito yung aldaw Rosano. Sapay ko nga sa anak ama kasi nga. Oh, kasla amok no niya tibagang. Inawagan na kakadimat ni Mr. Fortesa. Naksangputan na itidad do mga investor kan board of directors. Sabta kiti airport inton malam na itidad do ma. Sana day tati mawagag Rosano. May panggap ka ni Bernadette. Kinidaw mo kanong ka ni Brian asaan ang mapapan iti ospital. Ang mga nadal mapasama kariribok. Ngamin, no mabainan ni Brian. Ang mga noan niya ti mapanunot ng aramidan. Anya talaga tinapasama ka ni Bernadette. Noan niya mantin sa lifestyle ni Brian kin ka. Ison, Apay namin ani mo man lang nadlaw nga awan kayang puot na. Kasanon no. agang angas ni Bernadette. Ngam awan puot na. Agya manak, tamasiknan kay ti anak ko. Ipagpagapok ka ni Brian. Ay ayatan na unay ni Bernadette. Di na kaya't amapukaw. O sige, day talaan Rosano. Bye. Hinidip na. Naimbagpay ka ni Laura. Masiknan iti anak ko. Ngam ni Maureen. Awagak ni Mama Inton madadama. Maring nakapanunot ni Maureen ng subli ti ospital. Kapampanaw laang ni Daddy Maureen. Ang mga no nagsabat kayo iti dalan. Ang mga nasabal, tinagnaan na. Kumusta ni Bernadette? Awan pa'y tinagbaliwan na. Umang angas, awan puot na. Kasano ka tatik kapawat ti kasta kasasaan na? Saan amay bagaday ta, dagiti doktor? No saan da ka bailan? Yakar tayo iti ospital, iti Manila. Siyak ti mang sungbat kini Rosano. Itedo kanyak ti cellphone niyo. Oh, da ito ti cellphone, Maureen. Anawan ka pa dito kwarto ni Bernadette. Hello! Amok adamagam ka ni Mami no nagsubli ako dito ospital. Agyaman ang tanagsubli ka madlang nita. Ang mga nuray ni Mami kat kaungatnak na baybayak ti anak ko. Pagtitinulungan daklatan. Katsika. Inton malpars ti pangal daw, mapanak iti airport. Ngem umayag to pa dito ospital. At panunod kaitan, Rosano. No saan nakabalan na kiti doktor. Yakar yun lang ni Bernadette iti ospital, iti Manila. Anyamot nga agpaison, tinapasamak ka ni Bernadette. Naliday ni Brian na si Mang Pert. Kinasarita ka no ni Rosano asaan ang mapapan iti ospital. Dakkalakit di ariribok ti mapasamak. Ay na, kat masapol nga road nga aganos ni Brian na di na makita ti kayan ayat na. Ipakaamunto ka no ni Rosano. No anya ti pagbalbaliwan iti kasasad ni Bernadette. Inakasarita ni Brian. Kanda masapak ang maturog ita. Masapol nga agsagana ak para iti board meeting inton bigat. Awan to nga tantiriribok ang mapasamak inton bigat. Anya ti kayat yu asawan tatang. Anak, sana ka nakaragpat iti nangato nga adal.
Ngem adda na awata iti nagsasaritaan nyo kadag iti imawagkin ka. Tatang, Ano talaga ti panggap mo? Magustuhan ka di mapasama. sige tatang, panawan kayo pa'y. Liklikan ni Lura pagsaritaan ni ti amin. Anya talaga ti pampanunutan ti anak ko. Agibales ka day. Madamdamalaan. Mangrugin ti board meeting. Amangan no nakasagana pa yan dagiti padak a director iti korporasyon kan dagiti investor. Nukit kitak itatilangak iti sarming. Kasladya kon madlaw no asino ak iti. Tsak inarapa update to'y amapasamak. Kan mabalin aday to'y ti katukad ti panakairuruman ko iti. Sa balintun alora ti makita dahin tun madamdama. Agkulpamat laang dagiti natangig. Kasla pilit ti biyag. Siya kun timang tanawag kadakwada iti baba. Mami, Brian, nakaraing kagayaman. Kumusta ti bigat mo? nasayat mo't lata, mami. Tas lang makaturtulog ak pila. Bimahon ako. Namurmurayanak iti nakitak, iti kinapintasyo. Agyaman ako anak. Talaga nakapinpintas kayo ita abigat. Bagay yu deta akawsyo. Adan sakit di darayan nyo apaskan. Maangay ti board meeting ti Salva Group of Companies. Anya ti kunayo? At dadak kala pa nagbalbaliw ama pasamak itangal daw. Ama, may sabalik man ti saritaan. Nakaturog ka kadimat lang na imbag? Saan, mami? Ngumuray na po yata nak. Sumurkaklat tayo ti pagadalan. Sapay kumatawagan nak ni Sir Rosano. Kat ada na pintas ng ipadamag na kanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaya at nananusam di nagpatpat na ganang bantay iti anak mo. Awan ka di pa'y nagbaliwan di ka sa saan na. Awan pa, Dad. Kaslamat naturog lang. Naturog ako at iti ko nakam nakapsutak lata. Nga mga no kaya titi sumublat nga bantay. Ang uray tawan ti papanak kita. Ang mabitlaeng. Di mo ti tangal daw ti panakaangay ti taripnong dagiti direktor ti korporasyon. Anya ko makanyak, Dad. Awan bibiyang ko. Mauri. Ops! Saan kayo nga saupay? Baka mo kayo namang bantay ka ni Bernadette. Tano mabalin, ang malmalim makamaturog ita. Sige, siyak mo ti mangbantay. Nasapa pa lang. Nga madakon iti conference room iti basement ti hotel. Rumarak matlangin ton matamtama. Awagak ton ni Mr. Fortesa. Kadwa kita kanyator ni Montero amamigat iti restaurant. Masapo na nakasagana kita nyaman amapasamak iti daytoy nga aldaw. Dahil pa yan nakapanaw ni Mami Brian. Kat ni, nakapilis ka mo ten. Hanggang, apa yan nakamuling-ling ka pala eh. Pampanunutak na ron ni Bernadette, Lolo. Kumusta nga tan? Ay, kat sapay kumaata na saya at ikasasaan na. Makaraing ko man nga agpaiso. Tap na makasarita kon. Amoyo. Kasla aglaladuta kasumrak iti pagadalan. Iti na pa nakariribok mo. Mga no di mon mayulo ti agadal. Awan ganay gay ko, Lolo. Nariribukan ti biyag ko.
Malagip ko lang nga rod, idi adda pa lang di Amerika. Nay, amang ano, kayat mo pa kitin tagsubli di Amerika. Apaw. Masapula kaduak ni Bernadette, lolo. Uwan gayam. Anya nga tanong, ijay langan ang mapagasan ni Bernadette. Hindi akong magustuhan ti panangkit-kita ni Maureen kanyak. Ang mga no niya ti pampanunot na may panggap kanyak. Oh! Nagseksi kayo ti day tasuot yo. O dan sakit din napatagapas ka, napapanan nyo, mami? Saan mo kadi akaya ti sumurot kanyak, Maureen? Kado anak. Uray, tadamot ni dati mamang bantay kini Bernadette iti ospital. Papanan tayo? Kayat ko amay matangan ti board meeting ti korporasyon. Amaangay iti conference room iti basement ti hotel. Taan niya, teramidan tayo ijay. Diya ka mo. Kila at lata na napanunot ko. Mas dawak man. Sigo na saan kayo makibibiyang? Pakastrict tayo nga ta? Awa na pulos pa kay biyang akiti korporasyon, mami. Itay pa nga awagak ni Mr. Fortesa. Ngam saan nakasungsungpatan. Itay ulitak yung umawag. Busy mat ng tilinyana. Urayak langan ida ni Atty. Montero dito labi ti hotel. Rosano? Delora, may sakarag ti nakatugaw iti labi. Kadua na ti sumagmamano a direktor. Kapampanaw ni Atty. Montero. Sublian na kano ni Mr. Fortesa iti kwarto na. Nabayag itaya nagsarsarita kami ka ni Mr. Fortesa. Isumot lagayam sa anak amasumbatan itay inawagak. Nasarsarita na gaya. Apagbit lang, ada ka no importante nga awag kan kwa na Rosano. Isuan ni Atty. Montero ti kinasarsaritak. Napao ti pa nagsarsarita mi, may panggap kadagiti negosyo iti korporasyon. Sak matirumbang akasarita da. Saan mo ka di pa yan nakasarita ida, Rosano? Sa anak pa yan like ka ni ti Gundaway. Ano ti nakakumikumak iti kalman. Tada iti ospital ni Bernadette nga anak ko. Kumusta gaya man ni Bernadette? Naliday ni Brian na pinanawak. Sapay ko matatungpalan na tibiling ko kinukuha asana mapapan iti ospital. Jak masangong nga awagan ita. Sa awan pa'y tinapintas amay padamag ko. May papan iti kasasaad ti anak ko. Apag ison sa laang ti sangpet ta dito'y hotel, Maureen. Dahil ni Mr. Fortesa. Kagap-kapuna iti restaurant. Dagiti direktor siguro, dagiti sumarasarunok ang kuhan. Ni Rosano nga ta. Dajay ni Rosano. Kitaan nyo na sino ti kadwana. Ni Laura. Aniya, ikaadda na dito'y. Nagsaya atin ti panagabay da, mami. Nagsarimadang ni Mr. Fortesa. Sino da dyan kamkamakam kan kwa na? Nujak agbito. Ni Atty. Montero dayjay. Nakikita ko yung kaslalim magmag. Diyak magustuhan ti makikita, mami. Asit ganta lang kumaida. Anya ti kaya tasawad na ito. Sumsumrek dan iti conference room. No saan laga po ni Mr. Fortesa. Asit ka kumasap paganday ta babae. Pudno lakit iti atap ko nagsinubyan da. Intapay lang agtugtugaw iti labi. Sige, mapantalangan iti restaurant. Nasaysaya ti jay pagpalabsan tayo iti oras. Ang dalaki di serbida nga ara ki jay, mami. Masapul amaamuan ta. Noan niya ti pagsasaritaan da iti board meeting. Kumusta nga tan ti panakimiting ni Laura kadagiti pada na a direktor kan investor ti korporasyon da. Saan nga taan na pan ni Mrs. Salva?
Sigun iti panagkuna ni Lura. Awan pa iti amuda kini Maureen. Iti panakainaig na iti korporasyon. Ay, da ito'y lakit da iti ad-adda amang parnoy iti riribaw. Addak pa lang dito ospital. Naimbag, tanakaringan. Sana ko na naturog, Dan. Anda kami kini Mami Leona dito yung hotel. Anya ti araramidin nyo dita? Kaya't ni Mami amamuan ti pagpapatangan o na pagsasaritaan da iti board meeting. Kat amuyo ka di, no asino dadda dito'y? Adda dito'y ni Laura. Ah, anya ti kadada dita? Di ibaga nga. Wah, kabang ka din ti korporasyon ni Laura. Awan bibiyang ko iti kaadda na dito'y. Ngam ti diyak magustuhan. Kat ti panagababay na magmagna, kat ni Rosano nakapaspas na ti panagsarsarita na. Saan nga tanga? Kanya kayo ka di. Apaya, bitin ninyo ti sa arin tayo. No napanagnagat ti atap ko nga relasyon na. Talaga pumatala. Maureen. Talagaan ni Atty. Flores tinatanawaga kitay. Kanya nga tati kaadda na ditoy. Talaga nakapimpintas da ito yung lugar. Itala nga ba kumayak dito yung rest house? Anya ka diti may paiko kada kayo. Napinta sa saludsod. Kalpasan na nakapagsarita kami kini Maureen iti silpon. Imaya kadagos. Mabalin na masungbatam da ito kaya't kwadamagan. Anya da ita Atty. Flores. Nakita ni Maureen di panagabay da Rosano ken Lura anang bayabay ken ni Mr. Fortesa. Amom lakit din anya ti kadana iti daya lugar. Ay, lading itag. Saan ko asong batan da ita sa ludsod yaw? Ah, amom no apaisan ka di Alepio. Saan nakapagpungtutan? Agparbeng kayo kuma. Adda kayo dito'y daga. Kat amuyo ti pagluglugaran niyo. Ti kunam kabailan na kon. Itay, tantanawagak ti ulim dito'y rest house. Nakaskas daw ka din no matanawa kon ti lulunan niyo Atty. Flores. Kasla pilid, nagpulpuligos ti biyag. Agyaman aklauna ikakadwan. Ikarik, ababaan iti panagtalakyo kanyak amang idaulo iti Fortesa Holdings. Kat ad-adda nga agrang ay dagiti negosyo nga imatmatunan ti Sigud as Salva Group of Company. Mami, nangpas gayam di board meeting. Diyak magustuhan da ito eh. Oh, Yakit din nakastra kiti conference room. Ay, agawit tan, Maureen. Ija iton balay akasaritak ni Rosano. mabitlahan. Kita nyo, nakaragragsak na kiti direktor mga alamano kini Laura. Kabayatan ti panakisarita na kada Mr. Fortesa. Kaniti dadya nga Atty. Montero. Ay, kagawan kaya. Oh, mga giyo. Kablawan ta. Oh, sana po doon na ito eh. Sano na pasamak da itay? At da itan ni Rosano. Umasindag kadatan. Awanan Mama. bain. Maureen, anya ti kaaddayo ditoy? Awanan kay di bain. Maureen, agparbang ka. Oh, No awan ko mati ado a tao. Siya kunti ng tungpatungpakan ka. Agawit kayo. Ijay itong balay ti pagsasaritaan tayo. oh. Ituloy mi ti agsasarita iji opisina. Ibagam iti day talo. Kaya't ko akasarit. Diyos ko, agyaman aklaunay kada kayo. Nasupapakan matlaangan ti panakayruruman ko iti.
Nagbaligi akon. Siya kun titang-tangadan ta. Amok akas taunay apong tatdamaw rin kan Mrs. Salva. Ngam, sa anak amabutang, nakasagana ak asumango kadakwada. Agbarbarte ka manan. Ako na Maureen na. Baybay, andak ko man. Kuagtal na ka kuma. Sandak ko mga nawan, Dad. Baybay, andak ko nakmat. Wah, Jack maaklon da ito'y ni Laura Itan, ti Kabarbaro, CEO ti Fortesa Holdings, nga akin sakop iti Salva Group of Companies. Oh, kasano na pasamak dayta. ayop na dya, Rosano. Inlimad na kada kami kin mami nga stockholders ti korporasyon dahil dya babae. Talaga baknagan ni Laura. Saan ko maklon da ito'y, Dad? Kas na makikita kung ti pa nagpobre tayo amin, kit dahil dyan na Laura ti kabaknangan. Kat, amangan no. Saan? Biyagi palubos at tatayo matiruman na. Sana ka pa di pa ni ti dahil dyan babae, Daddy. Nagtulagan dalakit di kin Rosano na ito eh. Mapatay ko ida! Kas napagsasaritaan tayo, kabayatan ti board meeting. Laura, Mrs. Richmond, Madam, amuman, nanya na ti problema ti korporasyon. Agtalag ti si bubukala board iti kabalam. Agladi ti biyang da Mr. Fortesa, ken Atty. Montero. Nadagsan da ito'y anay pabaklay a pagrabangak Rosano. Kas baruitan at chairman ti board. Namnamag tagtultuloy a suporta mi ti korporasyon. Namnaman dita. Kukuha tayo amin ti korporasyon. Ado nga empleyado ti agkasapulan ka na tayo. Pumanawakon. Subliak tulangan da Mr. Fortesa ken Atty. Montero iti hotel Inton Bigat. Sakbay nga agsubli da ija Manila. Sikan ti agtugaw iti pwestok. Siya kumatirumbang agpakanagan ka. Naitaluak lang iti posisyon, Rosano. Ngam nakabaddag paylaeng dagiti sakak iti daga. Matiktikan ako na mangururay ka ni Rosano. Saan na pa'y sungsungbatan ti awag ko? Kasano ang napasamak na ito ni Maureen. Hello? Mami, simangpad ka din tinalay nga asawa? Awan pa'y iso ti ururayak. Ang mga no sa dinon, tinapanandakan ni Laura. Naagaw lang arudan na niya, Laura, tinegosyo tayo. Inagaw na pa'y ti asawak. Saan to ang mapasamak data? Makapataya ka talaga. Sa puli kita. Mama, Awanan kay tibain, Rosano. Apay nga impalubos mo ang maagaw ni Laura ti korporasyon. Apay! Ha? Mama, agparbang kayo. Kasano ko mga agparbanga ka? Saan lang atong pati maramanang kanyak? Uray anya tira aramiden tayo. Saan tayo nang may subli ti amin? Apay, asaan mo nga imbaga kanyak nga adadak kala problema ti korporasyon? Saan lang nga iti panangimaton ko iti korporasyon ti ayan ti problema, mama? Basitan ti puunan tayo. Kapoy iti panagsugsugal ni Maureen. Kat, asino ti aking basol? Binaybay am ni Maureen iti panagsugal na. Diyak ko may palagip na ito, mama. No saan aga po ka na kayo? Saan kumaan ni Maureen tinagbaling asawak? Kat asino ti kayat mo, ha? Dayjay Alora? Pudno ka diti atap ni Maureen ang nagsinubyan kayo iti dayjay a babae? Sana po nuray ta, mama. Siguraduam lang dayta, Rosano. Kanapay apabasulan nak. No saan ka kumaan nagpasulisog ka ni Maureen? Iso ang narukup ka. Wen, akwak ang narukupak.
Ay sapay masapula sung batam kanyak. Apay adi mo impudno kanyak nga stockholder iti korporasyon ni Laura. Naduktalak laangan iti board meeting ang nakapilyan na. Arang sukat iti nabakanti a posisyon, mama. Diyak na amuan adagos idi. Ani Laura ket ni Laura Richmond. Nga isugayam ti ina ni Brian. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Nagbaligi ka anangagaw kini Rosano iti kangatuan a posisyon ti korporasyon. Nga kinagam ka dagiti dadak kalapas dagti negosyo, Laura. Tatang, saan ko nga inagaw ti posisyon ka ni Rosano? Diyak inambisyonan dayta. Nagtalag kanyak ni Mr. Fortesa nga akin kuko iti Fortesa Holdings kanti si bubukal a board of director. Baliwak ti saludsod ko. Nabakbak ng kan ngem dagiti salba. Naragsak ka kaday. Agyaman naklaunay iti day di Robert, tatang. Inyaonak iti kinakurapay. Kat mo agragsakak man. Gaputa day to'y katukad ti panangirurumanda kanyak idi. Kat anya ti pangpanggapam ita. Akmak tinaytad a pagrabangak, tatang. Ipanagnak ko akabaalak nga imatunan ti Fortesa Holdings. Tawanan Brian na Rosana. Agalwad kanyak. Ni Rosano wenno ni Laura ti rumbang akaguram. Anya tarami damita. Mangrugin ti panagibalas na. Kagura kita ngagpadpada. No mapanagnakak ti atap ko nagtulagan dati amin na mapasamak. Patay kiday ti panang lipot na kanyak. Makauma mo ti kastang ibagbagam. Tunggalag sa uka patay kita. Makaumakan. Nabartag kan. Kabayatan ngagpungpungdot ka. At damot ni Bernadette ito ospital at di amono kasano ti kapaot ti kawan ti puot na. Kung konsensyahan da ka di, Dad. Wan! Anyat maramidak. Sana ka, doktor. Ngam bantayam ko ba? Oh. Si Katina. At daka ko ba? Itisibay na. Sangkat ngagbarbartek latan. Mas daawa ka talaga. Sipot pa ay bartek ter aramidam. Imbagman tasan ka nagsakit. Yak maaklon na nabakbak nangan day kay Alora. Agdakkel gayam ti share na. Apay na di ka pala mapan maturog, mama. Kung gayan, asino ti mang bambantay iti anak ko iti ospital? Binaon ko dayoli kan sana. Santa pa yan alpas, Rosano. Apay, nga impalubos mo ang makastrak ni Laura iti korporasyon. Amin na makabal. Nawaya da amang isarrak iti investment da, mama. Pagimbagan na ita, nagiti dadakkel ang negosyo. Asakupan ti Fortesa Holdings. Agi balas ti panggap ni Laura. Katkatawaan na tayo itaan. Banag asaan ko ang maaklon. Bigatan, ita lang nga sumangpat ka. Saan ka pa lang agnakam? E dinto tagpilpiligro ti biyag ni Bernadette. Saan mo apagkalob ti kasasaan ni Bernadette? Iti ki naman ang lilipot mo, Rosano. Awanan ka, iti bain! Saan ka aliniputan? Anya, olbod! Anya ti kaya ta sa uwan ti panangyalati mo, ti panakaymaton ti korporasyon, iti daya bapay. Saan ka diya nagtulagan nyo? Nagbidot ka iti pampamunutan. Nabartag ka. In ka maturugan. Agsarita tanto inton nasimbang ti panunot mo. Uray na bartekak, tamok ti bagbagak, Rosano. Pangedeng ti Board of Directors. Ken babaan ti rekomendasyon ti panakaipatugaw ni Laura kas kabarbaro at Chief Executive Officer. Saan ko maklon day ta, Rosano? Isu ti kadakkelan ti investment iti korporasyon. Sana po doon day ta.
Kaputa na kabakbak namin dahil niya babae. Insukat na kon kankwana! Sana po, Noreta. Oh, Nagbindot kay ti pamabasol mo. Ngayon sarding mo kumati panagsugsugal mo. Saan tayo kumaadumanon iti dahi ti apunto? apay apabasulan na. May saka nga inutil, Rosano. Awan sirsirbin. Awan tulang mo. Agpalboy ka. Inutil ka! Aglablabas kan. Nagtep-tep pulak lang. Gapo ka ni Bernadette. Nakadanon siguro itan ni tatang ijabangkag. Ngam, nakamulang lang kapaylaan. Adda ka di sa gubanit mo, Brian? Malmal dayak lang, mami. Kumusta nga ta ni Bernadette? Uray sa ni Sir Rosano. Ipaidam na kanya ako ni Bernadette. Saan na lang ata nasangot tinangawag kan ka, Brian? Aduti nakakumikuman na idikalman. Bueno, nariribukan kalpasan ada kayon timang imaton iti korporasyon da. Adu at tao ti akin kukwa kadagiti negosyo ti Fortesa Holdings, Brian. Mami, iti da ito yan napasamak. Ad-addan akaguradak dagiti salba. Ad-addan, apagin na daywon da kami kini Bernadette. Nalapit asan na kamawatan. Da kayo matan tinaliday. May sabanag ti kabutbutang ko. Ang mga nudumtang to ti panahon akagura nak nga inam. Gapo iti dayto ang napasamak. Gapo taamok ang napatagkan ka ni Bernadette. Saan to ang mapasamak dayta, mami? Ay ayatak ni Bernadette. Ipatpatag kayo mami. Agyaman aklaw na yan ako. Adda aklang iti simayo para iti ayan-ayat yo ka ni Bernadette. Ay, panagkuna ka. Adaytan anariribok, nagiti pasamak. Kaslasaan na nakapapati. Nilura itan ti mangimaton kadagiti negosyo dagiti salba. Kasla pilid ti biyang agtultulid. Ang ti pampanunutag. Ad-adda nakagura dagiti salba ni Lura. Kahit amangan, noon niya ti aramiden ni Maureen. Ken Chay-Chay a Leonarda. Ad-adda at relasyon na Brian ken Bernadette ti agi ka. Bernadette, anak. Nagduduma ti marikriknak. Kabayatan na buy-buyan kaakaslamat maturog la. Pampabasulan dakdalolam kan mamim. Iti napasamak iti korporasyon. Nairanapay mat nga ron nakastoy ti kasasan mo. Nariribok ti panagden nami ka ni mamim. Ngam sikati nagbali na kirad ko. Sikati gapuna no apay asibigbiagak paylay. Ngam kasanoitan. Nagkutiti iman ni Bernadette. Makaputan. Diyos ko, agyamanak. Agyamanak. Agsublin ti po ti anak ko. Diyak pa'y nakasarita ti katugangak, Dad. Panagkunak, klik-klik-klik ang nakmat. Amanga no nagbidot ka lang, hindi pa nang ipapan. Agpapadada kini Rosano amang pampabasol kanyak. Gapo iti panagsugsukal ko. Hindi ba lang amin na binagbagaan ka nga isarteng mondyag sukal? Oray ka di na kayo, Dad? Pabasulan dakmat? San nakabugbugkawan nga amam? Pagkitinulungan, Dak! Nakadakda ka sa klauna yun, hindi pa nagkita yo. No saan nga inotil ni Rosano? Saan kuman napasamak ti kastoy? Agbarbang ka, tiyanak mo ti panunodam. Mapayak lang kuman! Sana mabalin. Una kapatayan na dyan, Laura! Apay nga da ka dito'y turod, Brian. Awan ka diti klase, yo. Aglalalutak, lolo. Diyak tumatlang maipasnak ti agadal. Anya ka diti pakariribu ka, mapok.
Nakalidlidayak amang panpanunot kini Bernadette. Oray ni Sir Rosano. Kat pinawilan na kon amang sarong karkin kuha na ito ospital. Saan da ka palubusan da Maureen kan Mrs. Salva? Aglalo ita. Nagriribo kon lolo. Nung apay amairamraman kami. Saan ko maarom ba? Ang... ay... una yan ay Ni Sir Rosano. Hello sir. Agyaman nak. Tanauray ko matlang ti awag mo. Kumusta ni Bernadette? Nangag ko nga da kinasarita yung iti cellphone nyo, Daddy. Asino da yung chay? Ni Brian. Kinid daw ko nga minidi, saan nakaasarong karam dito ospital. Taamangan no mangriribok ni Mami. Nagkariakin ko nga awagak, no adda na pintas amay padamag ko. Nalagpit na unay ni Mami. Agluwa ka manan. Amangan no, Daddy. ano kami tinapasamakan ka, idi. Kung nung nakaturog ka, edi kinita ka iti kwarto. Nadugtalan langan ni Lola, iti kabigatan na, nga awan puot mo. Diyak pa ng Pastor Aramida. Hindi sinaguyap-iyapak. Di kwan. Nakitak di bagay kiti may salog. Apasigap raw sabo. Kasla magkaw-kaw at laang dagiti nakasinsin ang nga ulap. Kat nakitak ni Brian nga agur-uray kanyak dati. Mabanog ka pa lang agsaw. Ituloy mo kit ninti maturog. Wagak dalolam kan Mamim. Ipakamok ang nakapuot kan. Aklunag nga inranta ka di kasarita ni Maureen na balayan. Nagsubagdakin ni Rosano itayagsap. Yung saan ka nakibiyang. Saan ka ang mababalaw no kaguram ni Maureen? Kanayon ko abagbagaan ngam saan nakadengdenggan. Adabasol ni Maureen. Ngam ad-adda ababalawot ni Rosano. Binaybayan na ti korporasyon. Nangat-ngaton ni Laura ngam datayo. Dahita ti saan ko ang maaklon. Kasaritak to ni Mr. Fortesa. Gatangan mi amin nga asset ti Factoria. Panagkunag naladawan na balayan. Saan nga ta nakibiyang ni Laura idi ti Factoria? Naimbag tanay palagip mo dayta. Lakit di abalayan. Kinaradap nak itinalimad dayjay ababaan. Sige abalayan, agkuyog ta na mapanja ospital. Kaya't ko ang makita ti apo ko. Inuray ko ti awag mo, sakbay nga imayak ditoy. Aduti na si kasumi ka ni Norman. Pasensya ka lang man iti panagururay mo, Mrs. Richmond, Madam CEO. May bayagak iti ospital. Kumusta ni Bernadette? Naliday a pinanawak ni Brian ni Jabalay. Nakapuutan ti anak ko. Nayawag kumatan ka ni Brian ti kasasad na. Taday tatin karik kan kwa na. Agyaman iti kinasayat mo iti anak ko. Nusyak la kumati mapaturay. Ala, saan pa iladay tati pagsaritaan ta? Kas bilin ni Mr. Fortesa. Tarabayan ka, bayat ti panangimaton mo iti Fortesa Holdings. Kalpasan na nakasarita na ni Rosano. Gimanahigay. Kalpasan anamuan na nakaputan ni Bernadette. Katagay. Nagragsak ka nagpakada. Ay, nasaya at mait. Ta napanmatlag nag-eskwela. Talaga nga ayatin na launay ni Bernadette. Kasla isaw. Timang parparig taken kwa na. Ay, nay, ni aturo ni Flores. Nakabagbag nangan ni Laura. Nangaton ti posisyon na iti korporasyon. Nga man ano sampay lang ti agtalo na lipyo.
Dahil tati mangipanagnag. Ana pa kumbaba kami lata. Uray nakatapawan ni Lura. Katlo ko mapilid, adan ni tingataw, amang tantanawag ka na kayaw. Ininsultun na ka di Alipio. Nasakit ka di amang tikinapod atornay. Oh, Laglagi pong kuma. Nakabadag ame, nasaka tayo, itidaga. So magmamanula ang abulan anak paayak iti direktor ti korporasyon. Kabalak da ito'y. Ad-adda pa'y aparang ayak dagiti negosyo nga adda iti babaan iti Fortesa Holdings. Rosano? Awan ni Rosano, Maureen. Nakarwaran. Saan mo nga ilamang tinaga mo nga sawak? Patayin kayo. Saan ka nga giskandalo, Maureen? Ang mga numapilitan nak amang ipatiliw kan ka kadagiti gwardya kat pilitan da ka nga erwar. Kunam no sino ka itan? Nangato ti adal dagiti agup opisina ditoy. Agbain ka kuma, Maureen. Awan ti kay mo dingam. Aging ka makpagtapalak-pailaan. Pumanaw kan. Kunam no sino ka na? Asino ka lang idi? Wen, asino akla idi? Ngam pagdiligam itatilangata. Sa balin ti panawan, namimpinsan ang naglupos ti panawan, Maureen. Uray ti ukalim. Nagbaliw na namin pinsan. Katsika, anya ti nagbaliw kan ka, Maureen. Anya ti klasim nga inakan asawa. Panagkunam, maikari ka pa'y iti paggargarawam akagimungan. Kaya sakit di nga ilang pasok ka iti swelo? No talaga may turid mo, itay kumapay nga inaramid mo. Kayat mo ka di, kasi ka ti pungot-pungot at nga idumudom, kan ipurwak di tarwar. Nga, saan ka tutupan, Maureen? Sa baliak itan. Saan amay bagay itikas kanyak a CEO iti mabigbigbig akadaklan a korporasyon ti mang tutup itikas kan ka? Pisit No di ka pailaan pumanaw. Talaga ang mga yaba kon iti security guard tapno uludan da ka nga erwar dito'y opisina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ni Laura tinakatugawan iti sigod nga opisina akabarbaro at Chief Executive Officer ti Fortesa Holdings, Brian. Adak iti opisina iti bukod mi apasdek ti negosyo. At ako may pakpakasi ka na kayo sa Rosano. Kaya't ko ang makita ni Bernadette. Lading itak. Tsak kaya ta may ramraman kay tigura da Maureen kan mamakan ni Laura. Saan kumaaday ta ti pakaupayan ti Riknam? Awatem kumarag iti pasamak. Sige, agyaman aklangan. Amok ka makaluksaw ni Brian. Nga masapo lang maawatan na ti amin. Aging inayat da iti anak ko. Nga napatpatag ti salon at ti anak ko. Tiyak kaya't nga ada ako marot ti kasasad na. Maureen, Babae na babae! isarting mo ti agdadaay ka dagiti alika. Anya ka ti ba nanti mapaspasamak ka? Awanan ba hindi di aloradad? Makapong tutaklaw na ikan ko ana. Nga mawanaramidak. Sit! Saanan akas idi ang maikuskuspil mo? Baknang ka na nga tulaw na yan. Kagurak di bagik! Diyak maaglon nga awanan ti sirsirbik. Agpagkamatayak lang. Saan kumatay tatisang kay bagam? Kansaan mo nga ramidin da ita? Kagurak ti bagik. Diyak kaya dagiti mapaspasama kanyak. Sakitan di magkutkutim ka dagiti luwak. Awan ti papasulam no dibit lang tabagim. Gapo iti aramid mo. Aging gaita. Saan pa'y lang ang nagkalma ti Riknak? Kasla marigatan ak nga umangas.
Nakabakbak na nga kon. Asino ti mangi pagarob nga imatunak itan tinakarangrang ay a korporasyon. No adda sana nagbaliw kanyak. Siguro, tinalakapay laang apanakarubos na gitilwak. Kasla, tsaklat tamarig nati kinasimbang ti panunot ko. Kaanon tunga ta amarig na, tipudno akay papanan ti raksa. Lola, nakaturbat kayam. Timot nagkuyog kayo kin ni Lolo iting imay dito ospital. Nagpakadamit la adagos. Ada siguro napataga na pananda. Kat ni Mami, Bernadette, talagang awan patagkukan ko na. bayam, taawagak ni Daddy, tamapan na sukunin ni Mamim iti balay ni Lolo. Adalakit ti Daychay. Lola, bayan nyo latan. No talaga nga dapat agkukan ko na. Sana masapol nga damang ibagakan ko na umay nakitaan dito ospital. Sapay la ko ma. Tabantayan nanto ti tanam ko. Anya ti bagam kanyak ti mawag ka, Rosana. Nakpulong ka din ni Laura kan ka kasalangadan nak? Napan ka dito opisina ni Laura. Awanan ka rin nga kijay. Tayo son ti CEO. Awanan mo. Nonya tinapasamak ka na kayo adwa. Yawanan bain. Kunamla no asino na nakangat-ngato. Ngem no may kanakitigon dawa eh. Saan ka kumagagipangta? Oh, Tinawagan ka. Tasapsapulin na kakano ni Bernadette. kano? Aha! Maawat akon! Adda kagayam dito opisina. Talaga saan nakakayata kasarita ni Mami yan niya? Ni Bernadette tinapatag. Alaman! Bernadette! 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 Maureen, sangit ka? Atay, awan ka ditirik na kamasaksakitan. Hindi pa yan naawat ko. Anilang Bernadette tinapatag kitibiyag mo. Saan mo anawatan ti kayat ko, Zoe? Delikado ti kasasab ni Bernadette. Saan mo ka di akayat? Ama ka din na tayo pa'y tinapaon. Sige! Jakon kaya tadenggan niya pa iti mga Rosano. Pinindap ko lang ang roda ti cellphone. Awagan nakpilang. Anya! Anya pa iti bagam! Ibagam aminan! Ay, ayat din ka, Maureen. Si kalang ti mangyat at ayo'y tibagim. Wan! Basal ko amin! Basal ko amin! Nasakit tirik na ni Maureen, Mama. Apay nga binaliklikan niyo akasarita. No saan aga po iti asawa? Saan tayo kumana pukaw tinegosyo tayo? Saan tayo anapukaw? Bimasit lang ti share tayo. Kan saan na nasakon ti magimaton. Ba nag-adyak maaklong? Jakon ulitin pa'y kada kayo tigapuna. Kan saan na mabaliwan ti panggandang. Di ko ma-Bernadette kinapatag. Iti kastya ka sa sadna. Masapul nga iparik natin kinkwana ti pamatig tayo. Nya ti sasawam Rosano. Saan amatay ni Bernadette? Nasayatan na kay kadang kamatla nga si Mark iti pagadalan, Brian. Ngam, apay analiday ka pailaan. Kat nakapuot matgayaman ni Bernadette. Pinaay ni Sir Rosano. Ti pa nagpakpakaasik ang makita ko man ni Bernadette. Brian, maawatam ko mano saan da kapalubusan ang masarong karam ni Bernadette. Tinapatag na ispalan. Naimbagpay kada kayo, Mami. Naragsak kayon. Anya di kayat mo asawan, Brian? Nakangat-ngato kayon. Saan ka di aday tati kayat yo amagunod? Idintong agsagsagaba kami kini Bernadette. Nagbindot ka iti panangipapan, anak. Saan aday ito'y tinararapaap ko, abya?
Laura, anya aya tinagsarsaritaan niyo kini Brian. Apay nga agluluwa ka. Makasangit ang itinaibaga ni Brian kanyak tatang. Nagbindot iti panangipapan anaragsaka kun ta nagbaligya akon. Nangato ak kanon. Idinto tagsagsaghabad ak ni Bernadette. Ay, sigala kumaan ti mga waawat iti anak mo. Uray, kayat na makita ni Bernadette. Sana may kan iti napinta sa gundaway. Tatang, Kumusta ti umunang aldaw mo iti panangupisinam kas mangimaton iti korporasyon? imay nakrinaot ni Maureen tatang. Dala ni sa anak nakatapal. Anya, No sa anak ngayon pangag, pinaulod ko kuman. maaramin mo nga taday ta. Tatang, sandak nga inggan ariribukan. Iso nga aging gaita, agsangsagit akpay laang. Sige, ituloy mo ti maturok. Mami, Sarsar dambay la. agyaman naglangonay na nakita kayo ti panagriin ko. Mabalin ka ti arapan kayo. Bernadette. Anya ti mariklik na. Nakapsutak, mami. Tsak maawatan tayo tinapasamak kanyak. Kalaat-latan asin naguyap-yapak. Kat tinapuntak. Pura wasab-sabong akas na magawgaw at dagiti ulam. Kat akitak ni Brian ang mangyaw-awat ka dagiti ima na. Bernadette, anak. Patpat kan kaunay. Agyaman ang taunay, mami. Patkan kayo matunay. Anya da ito yung mariklik na. Makunkonsensya ka di. Saan? Saan? Apay kuma ang makonsensya ka. Mukamadmadlaw mo alikliklikan ka, Maureen. Likliklikak ti makaisawang itinagubsanggan ka. Amok, babalawan dak. Papasolan da ka na agaw ni Laura ti korporasyon. Gapo iti panagsugsugал ko. Sika tinagtaudan da itabalikas, Maureen. Pudamat! Awan kas eskak, santa di. Awan ti sirsirbig. Nga maawatan nyo ka titiriknak. Manipod nagdanak kami kini Rosano. Diyak narik na ti panagayat na kanyak. Saan na siya ti pangibagami ti dayta abanag, Maureen? Ti kayat ko pagsaritaan ta. Isardeng mon ti panagsugal mo. Anya? Awanon ti ado akwarta tayo. Ket no ipilit mo ti panagbisyom. Ang mga no agbalin tayon ang nakakurkurapay. Bana ka diyak kayat ang mapasamak. Diyak kayat ti umagap iti daga. Nasayat. No, kinasari tayo matlangan ni Maureen, Mama. Saan kami na nasayat aliklikan nyo? Lumabalin, awan ko man ti mapasamak ariribok iti biyag tayo. Mapasamak laeng no isardeng nan ti panagsugal na. Balagan ka, Rosano. Jakon kayat apanunuyam ti asawam. Sapay ko mga paiso, tay sardeng nan ti panagsugal na. Saan kang agbalin nga inutil, Rosano? Masakit adenggan dahi taabalikas, Mama. Inawagan nak ni Maureen iti inutil. Taapay ka nung palubos ko anaagaw ni Laura. Ti panakay maton ti korporasyon. Saan mo nga ipalagip da ita? Adalaang amakapungtutak. Ada kayat ko apen kan Rosano. Ada ka di panakay naig ni Laura? Iti panakay nga to ti sweldo, dagiti mangmanggad iti paktorya idi? Iso tinang isingasing. Nga inayunan mo't dagiti direktor. Talagang awan ka es-eskam. Kasaritak ni Laura. Sardengan niyo kuman ni Laura, Mama. Saan nakalabdan? At danas ka na pagsaritaan mi iti dayjay a babae.
Kamusta nga ta ni Brian? Tsak may pulos na kasarita. Awan kanyak ti cellphone ko. Uray ni Tati. Sana natakamat ni Brian kanyak. Tsak kumakaytiag na. Amok ng apay saan nakamasarungkaran ni Brian. Tsak pulos ang tuwa-tuwa di panagayat na kanyak. Naulpit unay tamami kan lola. Umno sa anak patlangag payag. Saan nga ta nasisayaan? Asurwag langan anipatan ni Brian. Gusto man ngamin ni Leonarda Maurin. Isardeng mo ti panagsugal mo. Awan ti makapasardeng iti kayat kong aramidan, Daddy. Ngayon pangalampay iti sugal mo. Dad, makagura ni Mami no day tati ibagayo. Baknang dapay lang. Imbis nga bisyo ka, ipaay mo laangan ni di anak mo. Agmalmala magpatpat nagabambantayak. Kasta ka diti kayat yun, Dad. Sana ka, doktor. Amangan wag babawi ka kadag iti araramidam. Aklonem nga ado tinagkamtudam iti anak mo. Saan da kumakonsensyahan? Mabalin ko nga'y paay ti panawon ko kini Bernadette. Ngam saan dak ang lapdan iti kayat kong aramida. Ni Rosano. No maamuan ni Maurin nga awagan nak ni Rosano. Ang mga nuad adang agpakungkan. Hello. Laura, kaya't nakakano akasarita ni Mama. At dan iti dalan. Ha? Apay ka no? May papan iti factory ka. Anya. Ngam no iso day tuyan. Ardi. Lugtam tiri daw. Pastor kam ni Mrs. Salva no iso day ta. Laura, kaya't ka akasarita, may panggap iti faktorya. Nagilimod ni Rosano kanya. No saan ka nga umanugot iti kayat ko ang mapasama. Ipulong ka kini Mr. Fortesa kat ibabawi na matlaang di posisyon mo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.